Ġurnata xaraban kellhom qegħdin il-belt waqt il-protesta fuq id-dekriminalizzazzjoni tal-marijuana. Marijuana is not a crime! Marijuana is not a crime! Marijuana is not a crime! Fis-sitwazzjoni ta' bħalissa, id-dealers ma jitolbux ID card, ibijaw lil kulħadd u qed ibijaw liż-żgħar. Din hija l-aktar ħaġa importanti li neħduha minn idejn iż-żgħar. U l-adulti għandhom ikollhom dritt fuq ġisimhom u fuq moħħhom. Għaw Malta u tabu li persuna jek tkun pep kif jgħidu law Malta l-ħaxixa hija ħaġa ħażina ħafna. Fejn kważi mad-dinja kollha l-Amerika għandhom medicinal use kbira tagħha. Kważi l-fuq minn 10 pajjiżi fl-Ewropa li hija dekriminalizzata l-kannabis. It's just like tobacco and just like alcohol. It has less harm. People are confused and they have the wrong idea about it being very harmful. Maħna ma naqblux mal-hard drugs, il-cocaine u l-eroina, per eżempju. You know, there's a man who's in jail right now who has a child, you know. I don't smoke, my husband doesn't smoke, but we feel for this family, you know, who now he doesn't have a father, and that's much worse of a crime than anything else. Ovvjament illum qegħdin insejħu għall-aktar affarijiet urġenti li huma dekriminalizzazzjoni, in-nies m'għandhomx jispiċċaw il-ħabs għal pussess u biex ikun hawn klassifikazzjoni. Inqasmu d-drogi skont il-ħsara li jistgħu jagħmlu fuq l-individu fuq is-soċjetà. Ma jistax ikun pereżempju li affarijiet li huma mild bħal cannabis u affarijiet li huma hard bħal eroina jitqiesu daqs li kieku kienu l-istess. Li ta' 18 ittella l-qorti jedduk li se tmur il-ħabs. Se tagħmellek iżjed trauma milli tpejjeb 10 snin tpejjeb kuljum għax tipo il-projbizzjoni hija l-problema hawnhekk.